I pozdrav svima ljudi, danas igram Counter Strike Source sa updateom. Još jedan gaming. I krećemo na Create Server. Koju ćete mapu? Assault. I tako. Dobro, ajmo sad. Assault je inače moja omiljena mapa. Nisam koji je. Dobro, možemo da igramo, nećemo više da budemo prosto provi, nećemo više da budemo provi. Hoćemo lepo da igramo, da ne bude killing by promayoff, close the doors i bla 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 bla. Čekamo knjigice mi. O, kad se prepoći. Tako ćemo, ja sam uvijek Counter. Leandna! Možda će malo sačekati zato što sam uključio program za snimanje bandike. Ili možda neće. Ne znam. Ako budu sad skoro neka sad spavati neće. Jeeeej! O, čekaj. Ti rekao? No, bište. Ajde pomeriš se bre, streljali tu u glavu i ti živ. Nenormalno. Ajde bež ti. Gdje ste burazi? Ima li nekoga? Neko je ovdje, znam. Wow. Jesu. To su samo oni. Oni me smaraju strašno. Ajmo, bežimo. Ajmo, zatvori vrat. Ajde. Ajmo, parkour. Dan. Jeeeej, prav parkour. Ima. Ajmo, tu si. Bitch. Tam. Okay. Amkish. Freed with speedy. Entrance. Side door. Bye. Go buraz. Shit. Oh yeah. Nema kuda beži. Valjda. Au. Ma hvala ti bre, gdje si mi rekao da sam dobar kad me ubiš ovdje. No, ja sam fantastičan. Da produžimo mi, da brzamo mi malo to. Bot. Kill, ja sam čupo. Bot kill, bitches. Let's go again. And ovaj put kupiti Deagle. Deagle i ti. Najbolji prijatelji, Deagle i ti, najbolji prijatelji. Vidimo što imamo. Pa vazite ovdje sad kad ih je horda. Moram misliš da ti ne vidim ovdje. I heard something over there. Ej. Bye bitch, bye. Tako. Gini. One guy left. One? Inside. A dobro, to neće. Ima jedan svoj skill. Jej, ja sam najbolji, poginuo sam jednom i imam I vas. never knew what hit him. Je. Ajmo sada kupimo bombu. Bomba. Side door. Shit! Side alley. Šta? Good Nisam shot. bacio bombu. Daj! Si me ja ubio? Ne. Upstairs. Oh! Mega cool. 3 to go.
Ready, go. Aj, hoćeš da upoznaš moj Deagle? Dobar drug. Niko te neće izdati. 2 enemies left. Znaš? Pazi leđe. Da pazim ja malo leđe. Od svih njih ja ga ubio. There's 1 left. Koji sam ja pro. Boom headshot. Nice work, team. Da, najviše sve. Ajmo podijeli svoju bombu. Kako? Nije, nisam ili ja ubio. Au! Entrance inside. Hvala. Help! I've been blinded. I've been blinded! Shit! I'm pumped. Ne! Kako? Kako? Koji su mene ubili nisu ni mogli. Fuck. Nemoj mi. Ima par. Deagle! Side door. Ima na Deagle. Na 3. Na 2. Let's go, 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 let's go. Fire. Aj beži! Retarde! Koji degil? Jaj, brate! Upstairs. Ja. 2 to go. Ja. Entrance. Šta ćeš bila? Ili me gledaš, a? Kako ti kulnake? Kako ti kulčaranke? Kako ti kulčore? Te Outside. čore best forever. Dobro ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Bye!